первых минут концерта зрители окунулись в атмосферу любви к родине. Так умеет поднимать дух народа всеми любимый театр «Алтын-Бешик». На этот раз он покорил сердца жителей Карасу-Базара. Режиссер-постановщик концерта и художественный руководитель театра «Алтын-Бешик» Билял Билялов. Известные и всеми любимые песни сопровождались стихами крымско-татарских поэтов. Крым – алем джевхеридер, язык ташидер. Крым – бахшиш, верги, харач деги эвлядым. Крым – меным соным. Именитые и неподражаемые артисты Дилявер Сеттаров, Ситаблам Меметов, Эмини Джевдетова, Луиза Усиин, Алия Бекирова мастерски и талантливо донесли идею программы, в которой каждый номер пропитан любовью к родной земле. Яша ватан, яша миллет программасына номералар оле қойылған халқының рухыны көтермеге. Инсанлар бұл концерттен соң шығалар ве айталар, яшасын Қырым-татар халқымыз, яшасын милетіміз, ве біз бұңа пек қуанамыз жан үректен. Бұл концерт кемсені первасыз қалдырмай. Чүнки әрбір түркі, әрбір ер, халық ері, яда зиманеви ер яңғыраса, Қырым-татарын әрбір Қырым-татарының жүрегіне en nasıl duygularını көтере ача. Біз ерлардық өйлі ерларыны, олар електен кешкен ерлар. Халқыларыны ұнытмады. Порт Артур олсын, Салғыр бойы олсын, башқа елер түркілер. Менің түркімде де өлі сөздер бар. Ана ватан Қырымда сербес яшайық. Біз мұна бұның үшін бұл концерт программаларын береміз. Біздің халық олғанын ұнытмасын. Sağ olsun halkım. Halkımız konsertlerimizge keli, zalların toldura. Sağ olunuz cemaat. İleride de öyle hareket ettik. Bir-birimizge kol tutayık. Çünkü biz ana vatanımızda yaşayımız. Kendi tekrardan aytam, her şey yaxşı olacak. Зал бурными овациями встречал любимых артистов. От трогательных песен замирало сердце, веселые заставляли танцевать. Bek beğendik, bek yaxşı, bek güzel edi. Sağ olunuz. Allah sağlığınızı versin. Pek beğendik, pek yaxşı, kuvvançlı yüreklerimiz toldu. Çok ballar şimdi Kırım'dan ketdi. Bu en menin yüreğim yakan bir şey. Menin de torunlarım ketdi. Doğru şey değil, biz Kırım'da yaşamak gerekmiz. Hepsi men suygen türkülerim yırladılar. Cevdetova, Stablam Mehmetov, hepsi yaxşılar. Sağ olunuz. Konsert bek yaxşı oldu babam. Allah sağlıklarını versin onların. Daha çok böyle konsertler bizlere gelip göstermeleriniz Allah'tan dileyimiz. Birinciden Allah sağlık verir, sağlık olsa hiçbir şey oladı. Pek güzel oldu, pek rahatlandık. Her vakit gelir kısmet olsa. Pek dülber, pek güzel konsert oldu. Sağ olsunlar. Konsert pek güzel oldu. Canımıza yetti. Yırlar, eski yırlar, yeni yırlar pek güzel oldu. Maşallah. Geldik Судактан, концерты пек beğendik. Очень все органично, прям до слез. Мы просто не смогли сдержать эмоции. Çok sağ olunuz. Двухчасовой концерт прошел на одном дыхании. Гости прониклись гордостью за свой народ. И в сердце каждого отозвались слова «Яша ватан, яша миллет».